Березка детсад коллектива улуу жоннор бутыллыктарынан кери сиртеринен экскурсиялы хитебит билигин эханамыт биһиги улуу жоннор бут айымнялардан кохонноруттан быһатардан агырбыт. Күргей битыллата, көннек биттагыста, күмбүт болла, күрөх биле жоном. Мен ыллыбын әге кистелен күз көтін, үрін күн үтіе көннерін. Ханна дағаны күйок далай, қараты ичите соқ боллар. Төрөбүт сирбер, тапталлах жоммор, тохтон олорон толкуйдан көрдөкпүнө. Аналлах дойду бар, агалах ебин кытта арыллаңнахан олорон ахта саны көрдөкпүнө. Аспыт жылга атаспын кытта арыллахан сылжыбытым ажа сүчүге ебит. Ого догорбун кытта оскола жиэге бодорухан сылжыбытым ордуктуура эбидет. Комус, айыңат қан аймаға ан иядайдыны аяр күнігер, икке тақтағы иесерге кескеллир күнігер, оранқай жону ортодойдуға олықтур күнігер, қоқоралақ тыллақ қонкунастыста, қалыбыра соқ қоғамна комус барақсаны. Аюнский на смерть вождя. Поникла голова земли, и тучи на плечи легли. И скорбь, как в мирный дом злодей, вошла в сердца людей. Он жил меж нас, он был велик, он видел будущего лик. Он спас, разрушив царство тьмы, народы от тюрьмы. Но не окончен трудный путь, народ земли упорен будь. Во имя счастья овладей мечом его идей. Березка детсад коллектива бубиреме тырсерге келен турабыт. Сахамыт барыта тытаты жоннора мия биркен туттар улхан келбе слава орден тулон кавалера Дмитрий Ананьевич Петров бу көмүс мугар биге келен турабыт. Биге коллективтер кини бир тапталлах тыха Азали Дмитриевна үлелит кини агатын тугундан бияга кылгасты кепсияга онда быйылгы юбилейдах сылга аймактара олора сиендере тугулени ыппыттарын тохтырахыннары ыппыттарын кепсияга. Үдө күнүнө. Быйыл биге көйі сәттуын бес сылындары өрі күріләқті бөлетәті бет. Ол чәрчетінен арас тәрәхінлер Улуска, Республикаға, Россия дүнен бартынан болна. Ол құрдық үліге ағабықты 1900 көрдің біз сыллаққа сәлінер. Құрдықта онна 1900 көрдің біз сыллаққа райы болын Кене сағалаттан соғылық алған ақорден Hübreydə xısılqa barabılaqdan törüttəq sıcanlar bu oğulur. Seriye var bu boyutları. Tılgül iləbit seri bitiranların barıtıp keristen ulaqan istiyallar tulurdu. Ol tərəhinə ulus ürdündən noktan barı bilbittere, körbüttere basaf da ustunan tarkamada. Onu tahanan ındıkağa передача болмуда. Онотон эхил iki тыгынча сүрбе бисыллахка аган сүсыллах юбилейи болар. Ол юбилейин içerisинен арас тирехинер болуктара. Онны билиги жекелген бара активнете кыттыппыт. Онтон бу сокуттаата манна картинный галереяга кинеха анан выставка терибиттере. Онотон сылжан көрөн истен билсеккатын сөпчүсаны.
тааттан угар бастыкы таңара үйректағы үлехетін часовнятыгар келен турабыт. Кені туғынан білген беге заведушайбыт Мария Степановна бега кепсияға. Дмитрий Дмитриевич Попов родился в 1827 году в Якутии, в селе Покровке. Окончил Иркутскую духовную семинарию, преподавал латинский язык, математику. В 1850 году получил сан священника и выехал в село Итыкёль, где Дмитрий был назначен настоятелем Преображенской церкви. Там он прожил всю жизнь и умер в 1896 году. Одаренным человеком, сочувственно относился к декабристам, народникам. В 80-х годах 19 века открыл в Итыкеле первую школу-грамоту и пригласил туда учителем участника польского восстания Устаревского. Дружил с политическим ссыльным Пекарским и в течение 13 лет сотрудничал с ним в составлении фундаментального словаря якутского языка. Переводил на якутский язык богослужебные и священные книги. Великий просветитель Сибири и Дальнего Востока Вениаминов назвал Дмитриана Попова золотым человеком в деле переводов. Прав был святитель Иннокентий, когда писал о протоиерее Дмитриане такие слова: «Счастливы якуты, что Господь приготовил им такого дорогого человека». Севцев сорына молла. Нерей онна ой. Бир нерей түйін тахарча тақса қалланы көрі. Арай ой турай. Аңара ханнаны нерей ойыңарын көрчуға. Ода масоннан бардын көрі. Онтон бир чалба қаттығар кәлер. Ойын аңары бұсыдар. Нерей тұмсынан ойы аннар. Ой күләді. О, түйінна қәлі. Юерер. Мен кинелин он юре биппин. Ди саныр нерей. Мен сақа болан тураммын. Улу Сурьяччыбыт Нимпадис Иванович Сапуронов алампа айымняларгар сүгүриябин. Сақа ырыда. Тыгын кыр жағас сағыттан тымыр сыжан тылламмыт. Тырыттыбат нүгіл жылғалақ, дайыс сақа атыран, тыллан өскен иеғің. Саргы жалы улаттын, сақалы саңа сатаратын, сақа омук сайыннын, уруй, уйгу, айқал талба.